Kasih India. Namar ba kajing tu jupai ba jongi ha kato karali kabat pelong ubah samlin hang ni kalawan Arsya Laisya kajing bundri Balengan Arsya Laisya namar ba kata kajing bun pisah bagi ko kiong malah ke meeting hanya ingin penihar beda karali Henry ngelarai minta bahagia khalai terik on nginyo yang kabut layak NPP haman lagi polling station ingin penihar dah kalali upay ba nilai debrai minta amdan show dah kumai pa babalay nga sakiwin kane kesoyong nakadaw ba nakaliang ka party NPP kito kirang ba pinpek kanyu kli la nyuli dan keren kum kenyu kum kenarin kum pami isnyo kata kaba pensat yang ibangin hapan penpai lakan niya kabade tang kawai ngarang yapi hadu kat menta tang kawai kaniaru pimpala penpai ya kaba amazing ukuren NPP kilawan penhiar bat sangma bat tongsong menta lai hujat bat jar bat tongsong bat prok bat cimprong bat rangla tangai hilong hanya yang ketua meeting kebangang di mentai po dingeh ni ila thok palat ini ila sok di olong dah di rumlang namar bang ila kenen baru sisi ke meeting ni datang bakren kumne por di por meeting rah ni te ila thok palat Rawat balan kitin dah kumai namar ngi ila debrai tilai keren keleng wow itu iwele isu bertaya ke kerteng jonga kacabalai itu ibangong isomar 69 ke sabong santai sabong ramrai jerngam mlaleye ila yang kakcat sajerong remah penjob ila kerna kakli remah penjob syane soyong iwan balan nan pak saya suatu ke epic dan terai enam don kumtang ngi badan bosoyong kata ngalai rap yang lacon kila khat yang wan lem se chamolai itu ipor mempadap tagut nak remrek ki khat chamongap ki khat chamairang ki khat chamosuna makhremrek ngakwa balik bahaswa hapo ke konstituensi lajong degene ke thong ke ngakwa menteri sitong ini kita di bawah siang sedi kiwan siane kiyong ne kia lon mau kia kawang mau nak parti UDP iong itu ibasa pap senyum teh Hendreng ngarang ya pi orang kerentak tin la jengem sia ther tang peraktin re phimla le ther prabor ni tolong along pa nomor balai hi de ubreu ubangi penret hakmat ki balaswa tangba ladapi tamperat ne ther amsaliar babalai gide kinom kendong tiba ke bor kesan keluar jauh belai kalong mengidai sisia kisenrang tiba erang oh dari bangda kisenbok tempai bitbot pilih kata kajing keren kabangana ada keren kiyong oh kata di peti minister banong na skim tong basya NPP kata nganong kadi kepala bakla sispa nang sispa balai madadai bapai kena kekentian syadu satendong skor modi lawan takor si sempriakti lah selang mat tengah nama ramdai tebalang deputy chief minister tang yak penursla laong deputy chief minister of Meghalaya lada bidang bakla kumta ladi benrak mulengkah keli yang to kasuki deputy chief minister nanti ki minister juga di gidan lang haka ni ke sorkar ki bamenta wow iko itu kandidat nang ni ban NPP iong ne lada pisgomong hadu kata ta pikwa ban keren bakta UDP weng no kajing kersian ya ke sorkar ko UDP ano IP apa itu idang de itangi kandidat bayale nang NPP to nai tap NPP ko nong wei lengkut tin sampai ka dam ngor jongor Balengan kumta namari ngisya ne ngitip bukan di NPP udah samlin malngiang woi yak patolong hana kumbadi tu samlin sangma ajing balain start at kajing keren start nga yala di balai nga hapan keren kumne hakapor banga ngadan bagaca PDP ngalaleb ha
Sibun ha habide beka area rang scan. Nomor ba ngabat kum sekretari jong ka area rang scan itu ipo. Ngalale ba na dong siya dong. Hendai sa tang gejing penbi yu pai ba. Tim sawan sene siya piru. Balai kiong bahadukan mentah nega klaim ke NPP pa welengkut. Nakir pa dia pi kokur ko jaj jonga. Ibabun bahang ne kidi kurba jonga. Saya pensap pi da pimdan ke jingmang yang abadi ukur jong pi. Ya pensap dengan mobile ti zong. Si persngau yi hobeng tong per tu dia. Saya pensap per. Namar ngakir pa dia pi. Namar ngadon ke jing sngau kia ha kemensim. Ngalapet. Maka is kasih Hill District jungi kalak kentai. Ya bun gut KNPP. Nama irang dan NPP, mau tradisan dan NPP, mau ngap dan NPP, mau senram dan NPP, nangta siapa mau kurwat dan NPP, melim dan NPP, bat keleng-keleng gini keriang kila berat duit NPP sa setengah soyo. Nak kata tahu, kiwan man ki hertma, kumne paranong elek kimla, kiwan alam nasabar, kila wajrayan uwe rohanu tei mursiang, gin pa be duk so. Kalau ipi pendom lah leh, nama habanga bakren, ngakwa baka pateng bendri ujungi, nang ne syakmat, kan nom hab hagalulep, jok kajing syailam bakla, jok ke parti NPP. Ada kiyong bangilak hinyu, ada bakla jok pun ke NPP, ngan keli api, napo kasih bajan tia jungi, katno ke jok ke NPP. Prasit, anda prasit hikop. Ini kebawan pun dari nasyatai syari luang garu. Ini aklang dawan sini ni baklan. Nak kata tahu. Upai bak jungi sini uyap bi cisya. Bangapai segitu gilong kami kita men jongi. Apa kidong kisnong ho kita yap bi cisya dawan breng ki. Oh dawan udeng hi unwan pak bing pi. Rambut panong kapsu saya kata ke NPP nama rula pet party. Dawan sini no ko meju long tuai bangak sing sya kat noi buat tak long. Bibit dia sin pendam long say nyuman leda ide baka kumuriu pan map. Hendai kana pi kato full action tang menjok election. Ide ban sutu bahaya kata. Akipo bagi jenjar gilanan mendan pisah. Ngadang yosgo mende nang tay nopo madan dogor. Itu kilidar kibaladap anai pisah sana jar kini kibnai baladap. Itai kong ilawan markirsian no bagi kilelek sim no yang pisah. Kata ketika akor pakai jinglong jong NPP. Hanya daai pisah dalik berngem mi gibriu. Ngi rasta minta. Kaya kendua kawai kita kang bangan pensakin bawah ne pawai lengkut. Iwei kong ngalai hawi dang stretching tray paling ka. Iwa dak lama NPP baru keluang kelengka. Dia kalau ngong ngom tadi larap kerjing sian ngabalik kelingong. Ada kong pisah NPP mo. Yang boleh pikir kong ta. Oh piwa kan dek neng lama kay mo halum. Ayong barang dep tung motor bakrai pula kasim te. Ayong kalau piwa NPP te pisah NPP mo ayong em. Anu kelama NPP piwa ni gaya rap dak pun. Gaya rap pun ta. Dawa tu ban penmaprek te kalau pun menjok ke ijob ko ni tamam. Di kedai payong hati haduarin ke dalam bom tu pernah kriya. Kalau NPP hui kan di tang bawa lama prek benoman penmaprek benoman kenjok kenomjok ya. Unta kita ada suatu kade kalarung hadu katliu sadem jong kilong kemi jongi bagi larai ban penjap ya UDP nang ne na pos soyong konvensi. Amdan show dak boy. Wow ki keren ben kiyong. Wow tau baba apu busu jerong tangkeren yang bum nang ban keren kumta kumte. Ane ubeng yi tu la biang nadang sadong. Gila aila. Gila pet kai ke pi keren po assembly. Tang udot sudah mdon ne. Lem peng badur badar nadang sadong. Dawan Indonesia sinong jing start tien nadong sadong oh sin keren te. Daya pi cisya. Sempet sakadur litlang tip top nadong sadong. Andai kani kabanga. Awar hajar khatra. Kabanga ngabut yang HS PDP. Kadai. Baik tangkade kabanga ladap keren. Saya sisin ngan pin kemau biang. Kalong ba. Ukren hapelawin. Ya kakentin. Kaboong. Wat kuslay pat ba. Ngalap slu yung mga hopi. Ngau ba iya cisya yang kajat benriu. Ngayang yar gutung apa cetirong penyang kesan syariat. Daya pi ngolangoy de kisah cisya sata. Ngampoi berkat pementasan snem. Ila jomno.
mereka jengjam jampi ipai ba barok kila satriang namar kim kwa baya ka parti NPP mangan su hang ne posoyo wo irong ruhana maka parti UDP kadai ka jemda posoyo menol alap terai parti NPP ka eda menol terai NPP ling rajo panjot tong sisinu mentaro ila da bra benong job da pile kumdo piang badan piang nanti tadi he kado ente dia berak pisah kado ngapun sulur bek dia ke pisah biang bek tambah hak sipau tarik lek cepok polling station ya ke UDP bek pit labiang namun kita balai kiong kumde hene nyon bek pot arsin ne nyon ka pot yong ta kita ke batap NPP kihap nyon arsin rengi tetai nyon bek pit labiang dong iki batap NPP ke babot batap NPP hang ne sidong Persiang lendo di ujung ke UDP ni subang bahapi dah nyon. Usaha jam. Lebih kuat pan nyon ni utau NPP. Nyon cuai ke UDP ni pin slow tenat hadu kata-kata. Hangta kai pin sasyam. Bau jong ke UDP. Ukam slow bang pan yau NPP. Namar babalai ngau ngumta. Hakapor baklat maheru. Tiak keren beng hadu kata-kata. Kimi isya surok kiasya. Dan ni wei long kumi jong ili yong hane. Yu kena kene ngadep keren. Yu kena batop topia kemne badan kadur mehe. Weng no me yu bru belayak pro me dan kup dung tau. Kum tai yong ngarap hajan ngong hosei tukar san spak pina pela. Dah sei ngong tu mah makan di jong pintu du belayap teh. Upai ba jongi ulah dem start nadong syadong tapi ter sa kado wala wadawam ada dapin sopriang yang tu video di umpa amazing keleng Speaker. salah